Talo whakitala te toti vim te ponei, au ko tila sa te o, se puli whoki a whanau Tuvalu ko neo nono mai te internet. Whakatalo whātu whoki ka koutou. Mo te ponei, ka whakalongo tāua ki tala ilunga i ngā suenga a te matangaluenga o a koa konga, sui tala vau au whia i te a koa konga i te whakamauanga o mea kai i te atu whenua, pēnā whoki mo nisi talaka. E isin tamaliki a konga i a konga la sanga lua, mai se motifoua ne se ki whoki te whakawhokinga tēnei o tamaliki me ko toi tū a konga. Te tūlanga tēnei ne whakapātonu mai ne te whailautusi o a koa konga, o nako tūlanga manawa se o mātua i lunga loa i te masaki tēnei ko te COVID-19. Ne whai mai ne Dr. Tuvalu, me ne talia i loto i te kāpineta o nako tūlanga o te manawa se o mātua, whakatasi me te tūlanga o te nawhase e toka, o te atu whenua ki te masaki tēnei ko te COVID-19, ko i whanolo i lunga nei i tō atu whenua. A te pongai o ne whai te mako whaunga tēnā. Me ona e toko ki kilo a mātua ko i manawa se o lunga i te masaki. Se ma whai o tau mina ki lalo te manawa se o mātua. Mo languna ka mātua. Kai ona whuilo tātou ko ina whuilo te state of emergency. The pandemic tēnei. E ti ngā e whakamahaina ki mātua me safe a te whoke tamariki ki roto i te akuna. E se mawhai o tau ki lalo te lamona mana pase e nofo mo mātua. Ko nā pongai, ne alai i tātou o whai pene. Ne o i te cabinet, ki se ranga decision pene. Ke e toko kurunga te whiwhiringa te tamariki mo te mātua. Ona o tūranga mana kase o nei e se mawhai tātou o whakamaina te me ke mawhuri a roto o mātua. Tēnei ko ala i o pēne. Me ona whakiroa a tātou ko ina whuri te state of emergency. Kona ni e pongai e justify e ke nofo tamariki roi o tō whenua. I te whaiwhainga tēnei, te matanga luenga o a koa konga, mai se whai a konga i motifoua, e whakatū mauloa te whakatoka kai whakaokoko me a konga tamaliki ko la se ki whoki ki te a konga, ke e whai lolo tō a konga mai lo tō whenua e nofo iei. Ne whakaasi mai ne tūwhaua me i te lewa o te kilonga o lātou, ki te whakatokanga tēnei e tūsam te tasi tausanga, i o me ke oko ki te taimi e whakangata iei te nofo se toka o te atu whenua, ki te masaki tēnei ko te COVID-19. Me te mai taimi nei, mātoni i tāne tiro ki whakauringa tausanga. Io, no ko te taimi te la e completely lift at the state of emergency. Me e taritonu mātou, me tēnei te mea o the state of emergency, o te nofo se toka o tātou i te waitau ni. E ala i mana wase a mātua. A o te taimi no te la e lift i at the state of emergency, ko se ai mo bilo ne te masaki e pera ko clear mai fiti. Ka tēnā te taimi ko compulsory e whoki e tamariki. Kama te waitau ni, ki te kilo ma mātou ne ngā lue ki te whakautinga tausanga. Ke nofo mai lope e nā tamariki, whakakonga ki ne mātou through virtual i te internet i mo. Mo te waitau ni te whanope nā tātou. Mai lunga i te whakatokatokanga tēnei a te ministuli o a konga, whakatasi mo whai a konga, e lawe ki te whainga tā o te tūlanga tēnei ki te whakakonganga tamaliki neolo atu ki te a konga, mo tamaliki a konga i olo tau whenua. E lasi whainga tā. Te a whai a konga mo Tuvalu, mo whai a konga whitua i te waitau ni, a nātou e tau whai o whakakonga tamariki ko nā kōratu ki te ako. A ko nātou whoki whai te a me, ko te mea ke e awera ki unga whenua i au talent ko lai na whumaitama. Tēnei matea nei mātou i te wai asongo mua nei, a te whainga tā. Ko nei ko te nea ko mai a mea tamariki, siki kā ko mai a mea tamariki, a ko o lawe atu te au whaki o ngā ruenga ko note, ko PowerPoint ato e whai te ki tamariki. E taritonu māo me e rasi e te ngā ruenga, e whai a konga. Ta se nga te tuna e mawhau lātou me e mā ka pērea mea tona, ne? Ko te mea ki whakawhoki me tamariki mana kai, mana kongina, ke whakawhoki mai. Mai te tūlanga tēnei ko te whakangalue ki te whakakonganga tamaliki mai o lo tau whenua, e lasi ki te manakonga ke lango mālo mo te whakamaoni mai i mātua
Kau pule kai mai se ki tamaliki a konga, me se whaiwhainga e fau ki te la e lasi te pokotianga mo whiwhinga ka whengai mo lātou. Kai tinga iei ne whai mai ne Dr. Tuvalu, me i te ministuli whakatasi mo whai a konga, o ngā loe whakatasi ko te meke tele lei te whaiwhainga tēnei, whakatau ki te ako a konga a whanau po te atu whenua. Te tausinga mo te ngau singa o ika mo se taimi lewa, se kilonga te matanga luenga whaika tēnei whakamalosi nei lunga i te laumua. I te aso nei, o whisa mai te matanga luenga ne olo atu ki te motu ko paepaelise, o whai te ako a konga ki tina ko nei e nufoi te motu. Tēnei tau whaiwa Andrew mo te lipoti. I te tai au nei, a tina ko nei e nufoi lunga i te motu, ne atili aka loto i loa i te ako konga tēnei, whakatokangina ne te matanga luenga o te kau whaika. E siringa o te tino lua, a lātou ne au fia, ne tau loto ne lātou te tausinga pe nā whoki me te atawhainga o te ika. Ngā suenga te matanga luenga kau whaika, ki runga i te motu tēnei ko papaelise, ko te tausinga, mo te atawhainga, mo te ngausinga o te ika. Ne whakasimai ne pāwhini me te ako konga tēnei, ne whakatoka whakapitoa, mō tino ko nei whakangasue ki motu, o nā loa ko te puipuinga mai te masaki tēnei. Te matanga luenga ni mā whakau ke whakau ko mai a ako a konga ko ni ki runga i te motu tēnei ko papaelise, o nā ko te tūlanga o te whakangasue-suenga o tino ki runga i motu, o nā ko te tūlanga te whaamai whakamatako tēnei ko te coronavirus, te ani mā whakau te matanga luenga ke whakau ko mai ana ako a konga ki lunga i te motu tēnei ko papaelise ke whakalau sa te poto mo te iloa ki lunga i te tausinga o te ika, mo te ngausinga o te ika ke tuku te taimi lewa ke mawhai e o whakao ngai se taimi tai lewa. Te ako konga e kilo ki tūlanga tau mea kai, te la e whakapatino te ako konga ki te whainga te ika whakaasu, te la e mawhai o tausi mo se taimi lewa. Ako a konga tēnei tātou ka whakatangalo ki lunga i te alai, te whainga o te ika whakaasu i mo ko te smoked fish. Me tasi o awala te rai mawhain tātou preserve i o me ngā osien tātou a te ika, ke mawhain tātou o tuku se taimi lewa, ko mawhain tātou whakao ngā. Se ngata fui papaelise, te ako konga ko oti whoki ne whai ki whapataputonga whenua i lunga i whanawhuti nei. E se whakamoemonga whakasoko ki whenua katoa o Tuvalu. Tēnei ko whanatu, i mo te vai atu whoki tā ko whanatu, ko te lasinga o communities i lunga i te whenua ko whanawhuti, ko lasi ki te oti me kawa ne mātou, a ko a konga ko nei ki te tausinga mo te ngausinga o te ika. A te matangaluenga whoki e ai whakatū maula nā ko a konga ko nei o ako atua iei atou tina mai tu ato o whanawhuti. Ako konga ko nei ka mawhai tua whai atu ki tua i whenua i tua o whanawhuti, i taimi ko la e whai ei a malanga sia te matangaluenga ki whenua i tua mai tua o whanawhuti. A te matangaluenga whakamoemoe, ko ako konga ko nei ke whakaonga ne tino papaelise ki runga loi te tausinga o te ika. Mai te taimi ne whaika iei, ke okolo ki te taimi e whakatau atu e ki tua. Ai mai se lai ei, o te ngausinga o te ika, ke mawhai o whakaonga i se taimi lewa. Te ako konga tēnei, ne whakawhainga o fie, mai lalo te sosoani, mai te pange o te lalolangi, Wolpeng. Tau whaiwa entru mo talo.tv. Te akonga lasanga lua whe Tuvalu, ne tuwaka loto wakonga i te aso nei. Mai tua te malolonga, tusai ei ko te puipuinga te atu whenua mai te masaki ko te COVID-19. A whai akonga i te vaitaimi nei, ko se no wholoa i te ngā lue mālosi o toi whakamālosi ko tamaliki, ke toi sanga tonu ki te akonga mai te lewa te malolonga. Tēnei te mese tēnei loko me te lipoti. I te te tunga tēnei o akonga, e tasilo te mea momua whai akonga e whai nei. Ko te tau mawhainga futu mai a loto mo mawhauwhau o tamaliki akonga, ki lunga i me akonga. Te kilonga whai akonga me ona ko te lewa ne maloloi i akonga, a tamaliki i te vaitau nei ko i nofalo loto mawhauwhau i te malolonga. Te la tau sanga whakalei tamaliki ki me akonga. Awa me uke kia me akonga e tau o whai. Whai te assembly a mātou. Whakamatara ki runga i ato. Toi whamasau ki runga i whanau. Whenua tūranga kura whono. O lai tau sine ato. Moa e kokotia ato me whakasalanga. Ia ne whai whoki ki tūranga te korokola me mo te asu tēnei. Tau tali mātou ki runga i te timetable C. Te la e a whaaso. Ko te mea ke whakatokatoka nisi o roto classroom, no whono te roto home teachers, o toi brief out whakaleke i o roto mea tātou atusi a ko hana tau menea nisi wanga mea mola
tau o fisikingina ne te form teachers ke whakatoka whakaleke i te tamariki. Mo te aso tae au te ae kamata whakaleke i o tō akonga. Ne whai mene te pule whai akonga me te levane malolo i akonga. Ona ko tūlanga o te masaki tēnei. Te lane lawe atu o te taurasinga o tamariki se ki mawhai o atu ki te akonga i te aso nei. Te nau tō tamariki i te tae au e nei. Mataono mea kilo te au mainga o lato. Tai kato lo se walu sfutuku. Kai ilo maina tato me nis tamariki. Ona alo ko i nofo mai whenua i tua o Tuvalu. Ako nisi, pela minisiki o mai te tae au. Kai malu te whenua, pena mo koe pua. A te tūlanga loa o te aho ma te nefi Tuvalu, e lasi longo nei e nofo lo i runga nei. Kāti ko te waitau fuata i maseifo ki aso pera. Ia ko i nofo lo i runga te COVID-19 lockdown tēnei. Kāti tamariki ko i siki mawhailo o ala wawe mai pai te tae au i tūlanga o akwa konga nei. Ne whai mene e pati me manakongina kine rātou te ngā lue whakatasi mo mātua, pe nā whoki mawhata mao tamariki ki Tuvalu. I te tūlanga o tamariki ki te akonga, mai se te whakamārosinga ke olo atu ki te akonga. Te ngā mārunga loko tātou mātua. Ka whai e lone tātou tō whānau o taito i sua wheitu, mai se ki te nāla wawe, ne? Ka te stiu te tāua ke ngā lue whakatasi tātou mātua. Mai se ilo tā ne te tātou me iaso nei a te whānau toi mea tāua i waitau nei. Ka se sanga tātou whaitou diute mai loto i te whale. E lawe whukilone tātou a te whakawai vai o tō whānau i runga i tūlanga o te akonga. Ne whai mene e pati me te tūlanga o whai akonga o te akonga. Ko whanaka ki ki lunga i te whakamārosinga tūlanga tau ako konga i loto i te akonga. Mai ta whalo iei, te akonga ko i tararo te whakamaunga ingo tamariki ko la ko i mana ko akonga i te Tuvalu i te vaitaimi nei. E sin tamariki akonga Tuvalu ko i ngalo i whenua i tua atu whanafuti. Mo te whakamoemoenga me ka sapo mai malanga a waka ko nei i olo atu ki whenua i tua. Te mese te loko mo tala te .tv. E silinga mo te tino ngā fulu talavou ne atili aka loto i loa, i te ako akonga ne whakatokangina ne te politieki ko te Tuvalu Food Futures i te tae au nei. Tēnei te lua taimi o whai se vai ngā ako akonga pēnei whakapitoa mo talavou. Sau iluma ki tiona mo te talamaia. Te ako akonga tēnei nā whea i e sui talavou mai whenua i lunga i whanafuti nei. A lātou ne ako ki lunga i poto whakatuwalu ki te toki ngā lākau kaina, pēnā whakilom te whātokanga mea kai whakatuwalu, mai lunga i lākau kaina ko la e mawhai o lai tatu whenua. A te pongai o te politik tēnei, ke taulahi te atamai o tātou ke toki a lākau kaina, ko la aloa whakatātou. Ne? He ngatai kona, ke toki hoki a lākau ko la e mau iei te nutrition, ke improve te nutritional value o tō mea kai e kain tātou. Ne? I kona iei e mawhai ei ne tātou o whakaanga i atua a pokotianga o te mawhurifuringa tau aso. Te poloteke kilo whakatawa nei e te pokotia tatu whenua, mai se whamoemoenga ke na whalawa tino i mea kai, te lai whakatawa i toki ngā lākau kaina i loto i tatu whenua. Te lala, te poloteke whakatawa nei e ke a koa talavu Tuvalu i poto kese kese. Te mawhawhaunga lo ke i konei, ke mawhaine talavou o awhia i roto i toki ngā o whainga o whātoanga, ne? Ka ke maua hoki ne lātou a te anganga, a te toki ngā lākau, te lai e lawe iei nei a te aonga ki lunga i tēnā kāinga, ka e maise ko kaua tuaia ki te awakenga te tūlanga o toki ngā o lākau, pera alo mo te manakonga o te atwhenua mo te vaitaimi tēnei i te COVID-19, ne? Tasa talavon whakatasik te ako akonga, ne whakasimai nei e te tāua te ako akonga, te lako ke kia na mea phone tauloto mai ei. Te ako akonga tēnei, tāua kilo kinunga i tātou whānau Tuvalu, mai se hoki kinunga i talavou. Tare tonu te roto me te rasinga nei o se airon kalewe, aironga whuki sin talavou i rona tōs tari te kalewe nei. Hai wanga ako akonga ko nei e ao ngā kilo kinunga ia, ke tātou taravou. Ai whawhtai whuki tātou kinunga i tuā, ne? Mo te whemenga nātou wanga whaiwhainga pēnei kinunga i kalewe, mo puraka ke mwhai ora i whānau Tuvalu.
Te ako ko ngā tēnei ne kami mai nei anis, tino whaamtua mai whenua, ko lai ata mai potoko nei, ke mawhai o ako atalawou e whakatasik te ako. E au whē potoko nei ne ako, ko poto i te whainga te kalewe, te pulaka, te whainga o kai iau ki lākau, munis poto aka whoki. Whao moenga ke awaka tūlanga o tata mai mteilo o talawou i aso nei, ki te whakaolanga o lākau kaina ki lunga loa i poto whakatūwalu. Te ako ngā tēnei e whātele loto i te vai aso nei, kan whātupangina te whasosoani mai te malo o Australia. Saulu makitiona mo tala.tv. Kai mo te toe tala, te komiti whakatele o whepakinga i te volipolo, ko whakatoka nei ki te whepakinga whakaotio timu te ipo te tupe teulua whelua sfulu. Mai tua whainga whipakinga i te vai aso ko whano mo te asua nawhi. Ne mautino i eia timu ko la ko tōkilunga i te toi whipakinga. A timu tāngata katoa na numea A mo te B, e toaka ki lunga i te toi whipakinga ko nei, mai tua o te whakatoe takawalenga ne laua, la soa i whipakinga mai mua te toi whipakinga. Li pōti e whai mai, me te awhiawhi nei ne whakaoti e a whipakinga whaafine i semi-finals a timu whaafine B, te la ne whai te wāsia o New Tau B mo te timu whaafine Health B2. I te vai aso katoa tēnei, ko oti ne whakatoka te whakasolonga o tā whaunga, te la ne kāmata i te awhiawhi nei ki te salanga o te tūlanga tolu i timu tāngata A i te wāsia o wauta A mo nanumanga A. Te aso tāi ao, ko toi whakasoko a whepakinga salanga te tūlanga tolu, te la ka whepaki eia mai ti penda A mo whanāwhuti A whaafine, ka ko te swawheitu ka whepaki eia whanāwhuti B mo police B o salafuki te tūlanga tolu i timu tāngata B. E whakamoe te komiti ke kāmata te toi whepakinga timu tāngata B i te aso whāte nei i te wāsia o nanumea mō nanumanga. Ka ko te toenga o whepakinga, ka whaikatoloa i te aso 5, te la ka whepaki eia nanumanga A mo New Tau A whaafine. O sala te kanāmata o te ipua a te tupeteu, ka i tāngata ka whepaki eia nanumea A mo te timu a police A. Te whakatautaunga te komiti te aso 5 whukilo nei, e whai e te toi whepakinga o sala te sili i timu a whaafine i B. Ka whai ko te whepakinga ko nei, whakasoko whukilo i ei me te tukunga o whailonga. I ako nala tala te tau TV me te awhiawhi nei, whakawhitai me te whakalongolongo mai ke manuia te pō, kai te wha.